amasan hunpha eipitu pa Pathian kinga kipathu kagena chule Manipur area YouTube channel hungongal te chungale kipathu kahungena thugen na eipitu te chungale kipathu kagena chule tinglo tak heleveng le KNP te YouTube channel la hun hoi ta te ho nu te ho mol tak heleveng le nei wak zi un le avelin kipathu kawak gen hi hen lang tuni ithupi diu le Khristian Sungkuan he chule Bible chang ka hintel te he le thil sem thu bungsagi chang khat ban hin siming ka athu thing tho ngai thai tiu Lalpa'n nowa kingin nang le la chanau te zosi longa chun lu nun nang chu tu lai khang thak te laka kamit mu in midik lahi ti ka hun he tangala simbe ki titinu kolosa bungthum changsom lalina Jesu se chunga chun happy nan kivan tawin Jesu ki kan jopna booking chu ahi changkhat simben lai tinu rom bungsom le thum changgit na ki happy to na beplo chu ko ma thil bakiwin midang happy tu chun dan chu ahi booking ahi Lalpa'n athu theng tho isimul bono adin emal som pi hanlang pau chapna hinnein ka Don sot na kikelti neilo hingjing van chung thinga hepa neilung sit naw kidangin tunin hichilai muna YouTube channel hepa ding theidinga damna te ho nei pi a na happy na zala muntinin kamit nun kimuto the hi zong level chi YouTube channel ko na ka area pum pi a khat le khat kimuto theidinga dam ta hichilai mun lo dinga nei koi ji in ka kipa in hi ka thu sei ding te ho hi hepa nang ma thugu hin lungsi te na thugu te ho hi keima kam gilo te ho to kalung thim te ho zo se na thagau theng thovin ei thomin lang lungsi te in o angai tha te ho a dingin o hepa nangin phat the ei bo pi a keima sei tunu nge ya dinga jong hepa nang ma thagawa khan be na ka nei theina dingin abul ei pat pi a top tengin nang ma thagau theng tho pan pi na ngai chan hiza na chu chon se thina ka umlai ta wa thisan man tam ta i thad do ka pakai Jesu Christa mina ka hung tau hi amen tuni hin Khristian Sungkuan ti hi Khristian Sungkuan sim na dinga hin happy na panglowin Khristian Sungkuan he kisim theipo jeje ka chun happy na Bible changte hole ka hin sim he khovel hi Lalpa'n anasema Pathian anasema asunga amzo se tele anasema ahin amasa penin in Sungkuan hin sim dingin ipau Adam anasema amachu a happy dan chu thil zo se umhen ti in order abola chet chena hilele Adam kha leingan ala asema amalim golin asema jebana chun ahu atha khum na laya jechu in Sungkuan na padinga ahin sim masat pen chi jechu ama so na pa chun ahung chi jela nowa chung chang hi kalung thimin YouTube channel la thu gending na hi ti an gen wakhan je kha hung kilang pe na je ka chun ken nowa chan chin hi tampi Bible background na kon ahilo le dang konin tampi chu lado zo pung ka ting hilele keima Pathian e hopi na neu cha khav ka wa gen lang no ma nowa hi khovel hi Pathian no tak cha dingin ahin sima ahin asim te ho khan khovel nun na te ho Pathian hemil lewin but khovel nun na te ho hin aboi tawa je pha chun asim tu Pathian alung na phanin khovel le asunga te zo si su sit anago je lai takachun Pathian in happy na len pita anei ki na nowa kha midik hi dan te ho ahin mudoka je midik ahina lai takakhan long sui dingin ahin sola
je long asui kha kum za kha jen an suya je sunga khan mi ten nasatakin nuizat bu in ananeyu je bana chun tuisang len pona ti ha geng chahim him powa ahin pathinin anangan se dungzuin aman le lungthim thing ta in Pathian mit mu a midik ahina te ho chu sulangin anabola ti chun Pathianin ahuntai tuhin na in sungkun te puilu nin lang gancha chikim zo se puilu nin lang ati in anasola je huna khan nowa kha happy na nei lo hi hen lang hele ama in sungkun zo si kha ama be min Pathian hovin tin a in sungkun don lo hi mai thi hi tu lai Khristian atam zote hon le iwak ki ngai tu hi le ei ma Pathena ki tui yang hi le in sungkon ki lim sak lo tampi ki uma a hin no wan wang a in sungkon te ho zo se Pathian thu in anapui lima pa a hi na te ho hi anasudet ma zenga je ka chun je apui lut na hin a in sungmi te zo se Pathian thut pe dungzui na pui lut na ahi wanga noa lunglen ka sakna chu ganhing chitin ati mi pe theile oma mi chu theile oma ganhing chitin zo se atu achate ho to cheng khom dinga happy na nei taka apuilu na ni somli le zan somli dinga jesunga chu awak khum khoma aman happy na nei ta azizo se awak et kolna kha pating ka sama ma jinga abang hele insung Khristian insung kon hi pa hi long tol tu he bangkim hi Pathianin le anangan si Adam hen ngan sia Noah hen ngan sia dang tam te ho zop te ho thil tam mi tam ta na pa pating tam ta oma helele je Noah ka wak de na lai ta kha happy ta ka je ta ka ama chana ama mi hing sem thu te ho thungai the langai the te ho ke hirowa gancha apha aseti hole he the nai lo te hole long sunga happy taka an et kol cha kha lo pi ka sa je ka chun tu ni hin Khristian in sungkun te ho hi ke happy to hi poimo ka sama ma zenga nu Lalpa'n aki happy lo le in sunga chale nauten happy na nei tam lo ding hi je ka chun nu Lalpa'n hung ke happy a pa te in sung long tol pan in sung long hoi tak cha ahin tola acha te zo se hoi tak cha ahin et kola ji cha te ho ahin et kol phat le ji khan in sung Khristian in sung dik ta hung su ahin so pite ho tula hin pate tam zo te ho hin in sung et kol sangin kholai et kol ha thanom zo tawa kaso salna hi poi le Khristian in sung kon sim hi area sunga hin le atam zo hi dingin ka ging chapo atam zo te ho hinu te hin pan akila nu te hin ka thupi wing le ka genu kabil fan na te ho wa Khristian in sung ko ni changa ki khop ding ti te ho na sata in ka che pi wa aphacho ma zenga pa te hin le achi na wa je ho higen lang lew chu hoi ma ding he je ka chun pa hin in sung a et kol lo hele in sung achawaya numei chun i et kol na theiting a oma a hi wangin i cha te hung len dewu apa alawu anu sangin anu taki wop jing hi ji un anelu je ka chu in sung pa te hin ama sape na in sung sim phat na de Khristian in sung sim phat na ding hin pa ten ilong tol teu hi hemil po hi tinu ilong tol jing layu nowa gola Pathian taki wop jinga aman bon ama in sung kon le helo sachikim atu acha te pe the chu the ai lo le ama hin ko na ting le su se the te ho le happy taka ahin et kol hi le eyun i in sung bet long itol sunguwa te ho cha inaw te ho ithisana hin cha te ho cha he happy takin en kol hitin chule ei petu pa Pathian pa jing komin en lehen Khristian in sung nom hi dingin kaging cha je ban chun tulai hin pa te atam zon in sung ki khopna te ho ngai sak lo te na hin ai lo le pa te hi
a thupi wa vai hom tu a hi wa thim pu hi wa bang kimin pa te ho hi tu hin nilai thupi tarik som ni leli apat hu in sungkun hin simdi hi wa zena khan detail ta in bible to thim ten an ji o ma ji khan tam ta hung phan tin ken kawa gen nom chu in sunga hin pa te ho he tam zo aboyu service bolte wang in sung ki khop hin lap lowa active service te wang ki khop te ho le hin lap lo khoma ahu a omu ne polu tu hiwa sumle pai hol tu hiwa bang ki ma pa te ho hi in sung et kol na dinga boy ma tamu pangol an omlele pa paching te hon angol penin le in sung et kol na dingin pan ala che nu je gol chun tu ni hin nu te ho hin le pa te bit ngan silowa I thau iziwa I insung Khristian insung hi na dinga hi pan ela David ikichelu azik chu pa te ho akiboi ni lele hung o cha te ho ti anu ana pau chak tu chun nasataka pan ela o I cha te ho insunga pathin thu a hil diu hi ayu duty le hi ti hi kawak gen lang no ma chule pa te hi special taka pathinin anasim hi azik chu numei chu anagu mai maya hong kisim hi chu pate chu le pathinin a khona leingan ala asima ahu hla khom hi nu te chu hi le anagu ala asim hi anung zui di mai mai hi insunga Khristian Sungkuan hi na dinga hin nu thunei talo pate sin mo chun in Khristian in Sungkuan hi thei lo ding he je ka chun pate hi pathin in special taka sim je in mol hen lang bang tilele pate he nu te izadi hi ti hi to ka wak gen lang no ma thil khat ka wak gen no ma I Kochuam sunga hin le chule keima in sunga pat wak genin ka u teu khat hi apasal hi ki che nu pat zu don jing in sunga hung lu na zukham sa hung di bu hoi tak cha na thupi ane ding akoi khale ahin pe bo ding lo in ati da lo sak ni je ta banga zukham kham jeng to ne ki cheng nu khan pathin king in apau chama nun nem takin khat veile kin apo a inu ka che phat hile ke hi kalung ana seka ka vau pik seka ahin aman avau po vau le hen le akhampe le bangma hello hin je sanga chun pathin kinga angol na dinga hi kapau chap hi ti nuting ka sama ma jenga ken etonta en kamu ka insung mi hilele etonta en kamu lungkham ta eile I pasalte ti a khol azinu in le lo aphacho mazin a hiwa hungtun ge yulele ilung anana man seka ama hungtun ding le khamsa hungtung ding chule zan le hungtung ge le som la khat som ni hele nga tun ne na numa pathin anabel tuna nitak le apa zu kham hungtun masangin achate insung mai cha manasim pi anapau chak pi tu hin amin gen lo leng le khen khatte chun wak hedo ding hiwa tu hin aman alo tinga apasalin le aton tapu chapa pakhat le pastor anei theya je tabang zu kham jing pan chapa pastor awak nei thei te ho kha ama le akisi ka ti chun anung lama kha anu anapan nakhan nasata in insung ain sim pha tu hin insung mai cham ama pasal kham jing pa to pangin ti chun insung mai cham te ho anani khom tawa je ka chun nu te je ba na chun kanaw te khat le tabanga hi service neu cha bol se pai hi hilele in le lo le don lo anu chu KNP ale akipi jeba na chun acha te hi hoi in Sunday school kai pi nita chang le ki khopna nei pi kapa chama ma jenga amau ka insung ka gen hoina Halloween ama ho akona kin le hatna ka nei ben ama ho het lowa thagawa hatna ka wak nei ka wak eton hi ji intuni hin ka wak gen la thi hen lang ama win le he win tin lungnat nan le gelpo vintin tu hin achate hung le no mila achun akipe zo nai po wa hilele anu ading achun
lungdam a oma ma zinga cha te ho hoi tak cha Sunday school kai pi a chule insung mai cha mane pi te ho hi ka ngai tu hile lo pi ka sa je ta banga chu padu da lo ananei te hile nu me iwang si pa phangen ne ying ka ti hi ilung tu he hilele pa phalo ta le inei theya mi hingin idei de ki nei lo huzikin wang set takin pa phalo te ananei te hon pa duk dak lo ananei te hon le nu ten icha te hin sim pi ting na ding le Khristian insung hin sim pi na ding hin pan ila the hi ti hi ke insunga ka unu to kanau pau insunga ko na kamule pha ka sa ka hin gen la thi hen lang chule insung sim phat na dinga hin nu te hin pa te itosot lo hile apa nungole ki khom ta hitiu ti hen lang hin ko khom hen lang hile nu te ho chomun khanen bo eu owin anaki tung le hen le cha te chu lung thai lo de hiu chu mole je ka chun nu ten le ipa te itosot ngai hi pa bang tabangin thagau mi hi hen lang Pathian thugen hi hen lang pastor hi hen lang evangelist le nu nang le kein itosot lo hile ama hole mihing ahivin ata samniu tamding hi zikin nu te hi pa te toson dingin kiging jing lew hen ti hi ka hin gen ki thi hen lang je ba na chun khan khat nu mei over smart aki uma apate again jo si chu thipa ji chu dik poi ti a cha te ma sanga le zo jing ai lo la cha te ma sanga apa gen si jing achanau te gen si yang ti ho ho apha penin ngai to po hitiu lungsi takin icha te masangin wang ipasal le a insumi te gen se po hitiu dan le ei kama pa anu hin anoi chep nau hin azentu hi zi in icha ten apa musit nun tin chule icha ten apa insung kon musit ding hi ti hi Khristian insung sim Khristian insung kon sim do na ding hin jechul ke happy to taka iphat lo na le umin agu a rom sunga le kina the hi lo le chate lo na le ki gen to the hi ilungdam lo na zo se chu athak takin je tabang ana ching chu le tuni ki pathen pai than Khristian Sungkuanin adol poi ti hi helew hen ti to ka ken no ma chule tu lai hin atam zo ke hilem midang hile lockdown umji hin be in kai powa hen khatte chun no sama ma wa pathin ni hile loi le pai ve na elo le loi le pai anne ko wa mangle tampi oma khopi lam kaya ke ho na langa khun hile le wang phat ka sa ma chu iko chum te mi ko chum chu he poi iko chum te ho adekin KNP te ho hin thasi na ipe ding dol anchang hamte talente azole thil akizu seka dal chini themalo ponchen them kizu azete ho ho second Saturday ni ailo third Sunday ni competent jeni hile tholom la khom ding ati ni hile ti cha hin aki choi khoma wang phat ka sama ma jinga bil dang ten le jibul chu bol ding in ka ging cha ke infal bil ten wang na sa takin nupi te hin ji ho hi ka bolu anchang ham secretary te chule wanju te ho azole finance secretary te ho hi second Saturday lo that Sunday itholom la khom niu la boy thei ma jengu pathin jalin ki khom thei lo le siki ma khai hol na lang pangai na sa ta in pan akila jing hi tile kawa gen la thi hen lang je go la chun bel dang ten le be in kai thei talowa chule khat kawa gen he mila ke yu hin tholom pathin ni aka ka to diu numei ki khop ni aka to diu tholom kha ziang khat ziang ni jing cha hele le ji cha khale ka choi khomu ki khom golin ka omo je ba na chun numei ki khop ni a insung ki khop na ka nei pha nu le nu te a dingin specialin pau chap na ka nei se ku ti khan insung ki khop na hele ni dang sangin akal ma jinga kalo pi ma jingu mundang wang ka gen thei poi ke hobila kalo pi ma jingu chule Sunday school te ho hele atam zoten Sunday school
kila golin insungin nasata in kala khomu ema insungin kala khomu khen khatte anai te kha chi khoma ken bangsu ka in bahara a cheng te ho zo sile ka ko khoma sunday ni le apa helol ke man kala ti chun hoi tak chan sunday school te ho hele kala wa tholom te ho kala wa tholom lan tu ding azole hun panding tu ti ikbe in ukai gol cha khan ka bolu ti chun naw pang te hole abanin e bible sang sim sak ding te ho hele ka bol jingu je e christian hi na he bang tabangin khovel boy hen lang khovel pumpi lockdown hilele pathin le ei ma ki ka lockdown zo po so ki te ho je ka chun bang tabang lockdown mu hen la bang tabang nat pi le hen lang le pathin le ei ma ki ka le hin chamdi la ki happy to taka ihin jing ding hi ikichel ki no thugen min thang biligram khan pau chap na lovin Khristian ten bangma bol to anei poi ati je ka chun tu ni hin adekin ka KNP chanpi te ho ti maying ka ama nang homa nang ho zo sen le na na che nun I khom pi mason na ding le I ko chu mason na ding hin chule Khristian in Sungkuan Pathicha simpi ting ong hi thene dingin pau chap nan hejing hitino Martin Luther chun bangen ki nem tile chomcha hilele pau chap na hi thu sau pi gen sangin apachum joy ticket ei chula ama ho experience ta len ma thugen min thang tak hi jikun khen khat te chu in sumai chamle sim thailo chula KNP leader pang tile I seko kenle experience ka hauta mi te hindan he ti hin ka wak study hi le insung ki khopna le nei ngai lo chula KNP ale thugen thempen le hung hi se chule taima ma yang a insung chu don lo ti hi le khat le ni kamu ji ho chun le ka hin social naw wang ai ke po e o kahin social naw po Pathian min zala KNP leader khat ki hita I insung ki kisem phatlawa mi te adinga igen gen te ho chu thil pha hin dem ki ngai to thak hitiu eima kisem phat phot ngai hi mi te et to na hinunga hi ti hi hoi tak chan atha in ki gel phan Martin Lutherin pau chap na hi thu sau pi gen sangin apha chom zoi ti golin I pau chap na te ho hi thu tam pi gen sangun le phazo dingin lalpan imau pui hen lang chule happy na nei puma Christian insung sim dingin ki sachet hi tivin tu adana Bible chang ka hin sim na khan kolosa Roma khan ki happy tu beblo chu ko mathil bakivin midang happy tu chun dan chu ahi bukim ahi ati jekha dan hi bukim happy na nei loba ki smart ma pathian thugen ki them ma jing hilele ko chomin dan iche pi te ho hi kisit ma je idan polomowa pathian thu igen gen jing te ho tule adik na dim ke ngai to tha ki tiu je ka chun happy na ti lo hi ko makomin balovin insung Christian insung pot isim le divehin nowangein le ama chison hilo gan hing te ho zo se akung sunga ni somli le zan somli happy taka at zi acha te so pite to et kolgolin en le tunin ki pan thak hetivin happy pumin lalpa beding le lalpa choi hoi dingin ki panta hetiu athu theng tho igen lalpan malsom ta hen amen